كن راديو نور الهدى راديو نور الهدى سجلي أمة بلقاتي نور الهدى سورة قلبي مسلماتي نور الهدى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن كوجمتوته دقيفتو راديو نور الهدى. الحمد لله قرقرس ربي قداتين سكنتاتين يتربي الثاني أفور بركم تقوفي إبا فوري ففرتميشان أكلاكو سجرة تكهو أكتوبر كود سجل بركم لما في دي ميسادي أكلاكو سميلاديات سنيف ديهاتو سكنتاقو يا كميساك أبني ديهان نجر أكما برمي سكنتاقو يا هرآكي ستي سكنتا جارمي بلتي إسلاما قوفي سنيف ديهيسنا مرتي دادش جالالاتي في ركجة سنة كنوف ديهيسن شيكا كينيا كبجما في جالتما دكتور لواء إسلام ترتين كيسن نو جناتو ددچ جاللا ددچ جاللا ددچ جاللا ددچ جاللا ددچ جاللا ددچ جاللا ورا دوغان ول جالتو ورا كرا حلالاتين ولتدامي بلتي جارتي ورا جرو غاري جراچو جروتو والهمتا همتا في همتمان يوكين امو همتو في همتمتون ددچ رتي دهاتني جرو ابا مرتي خنوف قوباي جرا ابا موهتو ولتلالا ددچ جاللا اينو جاللا كلنس جاللا بوبسي حلالا كلنس جاللا بوبسي حلالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قبروت الربي لقفتوته هردفوت تيفي نور الهدى خيسه إيقتوته ديبئي إينا تنتيسني تقلفتن خراب بروغراما ركيتش سناتي في ددتش جالله وهند درا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكما آدا قد النت ديبسا خيستي ورد درق أودك أبو ورا ركيتش سناتي ورا قرتي من جارتي أفتي تكاو خريفتي خرفاوي بلتي جارت شودا فولار دابتو خناف ديبي سوتو هيرين تسانيتي غافي تنخيستي أبليس خين يتوكوتو أكنجا لكويسي غافي سالين دبجها في أفرتن أكيجو أبليس خين يخون أكونا نمني غرتي من نما ديكو خرا ديمو بكا هجيب تاتو مقالا خيست تاتو بكا عروزات تاتو دلا إجان أركون إراها فين سنجرتين إنت لا تكارك خوغمانا كانت تيجي تجربوتين أنين دانا جتي قلبي نسينتي انتلتتون أركا إسيتي في حالا أمل سيتي والاتلالي انتلتتوني هذا منقيا هذا المانكيا نافته داف اتنهف نجئتين مرتيس خانا قبا ونقرتي يصير رعاك قارتي إنما قمتشيسو ديرو مخيسة تاون بيتو ديرا وجين هاسا وشقلون بيتو قرال لي وجين ديمتو نمني اللي منساني ودف ديرا وجين نياتو بفقرتي هالي خنقا حالو ما نقوفا ميتي نما جوفا قبنيسو قروتوغا ونين إيانا تنقل فدف خرا خيسان دفه انت لا تنفودو داف وهين قررت دقه سوني اسماليو خجتن تاتي انت لان قرتي أني هم إسي دافي الريبة دبي قرورا ياسوف تنا وبليتيسي وبليس خياتو إفجالاك أب دوبا ونين أن دقه نمني قرتي خر لماني وليف كني دلا سنفودون شريعتي دورك جتشون دقه
دوبة نافجج ونين إسن قافد intala tana gartee hedduun jaaladhaa isillee na jaalatti akka shari'aatti akkamnaan jettan jedha. Yaa obboleessa keenya gaafata ta duraatii rabbiif galanni haa gahu ati nama tokko gartee nama haalli bareedaan rabbiin jaalatu haala bareedaa shari'aan jaalattu dhiiraa fi dhalarraahis intala tanarratti agartee diin siitii fi naamusa siitii fi adaba siitiif jecha jaalachuun kee imaana qabeenyarraa warreen gartee yeroo intala takka fuudhan imaanan qabne intalti oloo taate yoonii fi khaarruu qabaattee luuccaa qabaattee konkona qabaattee diimattees magaala taatu wanni inni itti gammadu kanuma warreen ammoo ilmoo ofiitiif bakka laalu warreen ammoo jiruu tanasaatiif bakka laalu wanni dura laallatu diin qabaachuu isiiti naamusa qabaachuu isiiti kabajaa qabaachuu isiiti kuni wahuma gartee shari'aan islaamummaa itti nu kaaftu wanni ati gartee nu gaafattu kun garuuga intalti ati jaalatti sun isiinis akkuma gartee ati waan isiirraa agarteef jaalattetti isiinis diin qabeenya keessirratti agarte yoo si jaalatte kuni gartee ananii fi deema jennaan ammoo obboleessi kee obboleettii siidhaa fuudhuu si dura fuudhuu odoo si boodallee fuudhee khanaaf jecha keessa barachuuf gaafachuudhaaf waan bareeda gooti namni tokko odoo waan takkan daleen halaali moo haraami je'ee firraa gaafachuun akkuma rabbiin fas'aluu ahla dhikri nuunjuutti hedduu waan barbaachisa ammoo intalatti tuni akkaan dhagahetti akka hukmii shari'aatti shigaara wal jijjiirraa walii dabarsaa ja'amti jechuun kee kuni gartee keessa deemtee shigaara jechuun kuni akkamiyyatti addaa barachuun nama cufarratti intalaa fi gurbarrattis odoo bultiin jaarree barbaachisa. Shigaara jechuun akka hukumii shari'aatti namni tokko namnummaan tokko ha ilmoo mana keessaa qabu intala dubraa intalatee naa kenni anilleen intalatiyyaan si kennaa jaan fakkeenyaaf namni kun warra qaba warra kanarraa ilmoo intala dubraa qaba jaarti biraa fuudhuu fedha tanaaf jecha intalaan qaba intalatiyyaan si kennaa ta'e naa kennii jaan kana keessa maaltu jirare huma takka sirraan fedhu atis huma narraan fedhin waliin jaan takkaayuu obboleettiin qaba ilma dardaraati obboleettiin qaba obboleettiiyyaan si kenna obboleettii naa kennii jecha kana shigaara wanni jedhamu akkana jechuu akka hukumii shari'aatti wanni kuni hin gahu gara lamaaniif walii dabarsaa itti fuudhuun kana nabiin rabbiin dhorkee alayhi salaatu wassalaam ammoo yoo idduu isaan lamaaniitti namni wal fuudhu mahariin ka jiraattu taate humaan qabu garuutu bakki tun hedduu ulamaa'iin irratti wal qabdee jirti maaliif nabiin rabbii hogga dhorku yoo mahariin idduu jiraatte humaan qabdu jecha hin jenne numa dhorke malee nabiin rabbii waan kana dhorkuun waan isa idduu isaaniitti mahariin hin jirreef jechuu miti dubbiin laalcha dheera qabdi namoonni firaa kun akkanatti yeroo walii kennan sababaa kanatti warra addaan darsa guurratu jira idduu isaaniitti wal muriinsaa jira rakkoo guddootu bakka tana keessatti argama tanaafuu irra caalaan wanni kun bakka gartee wal dhabbii ulamaa'ii jidduttis waan jiruuf jecha irraa isii tana dhiisuutu irra siif hin ta'e namaan arki ani mataa kiyyaa nama gartee
ifumaa gurbaa dardaraa tokko jaalatee intala kenneefi intala isaanii gurbaa isaa fuusisee kunis abbaan gurbaatis manuma isaatti galchee jaartii ilmaa abbaan intalaatis intala warra kanaa manuma isaa galche amma rakkoon asirratti maaliree intalti gurbaan fuudheefi ta intalti tantala isaanii fuudhees eenyu dura wal badii eegalee beera lamaani haawwan joollee dubra kanaa cufti isaaniitu namni qeeqan kami manuma teesseen na eeggetti nyaatan gootuu nan gargaartuu jetti tunis wahuma san jetti ammoo jarri gartee dhalaan lamaan mana abbootii isaan lamaaniitti galchan kuni mirga isaaniiti mirgan qaban matbaxa namaa alawaada namaa keessatti mirgan qaban tanaaf qorrifachuun ganamaan lafaa kaatee mana sirraa mana san dheedhee nyaata godhuun isiirra jabaata irra gartee rakkoon cinqiin guddoo akkuma manguddoon teenya ajettu irra ajaan ajaadhaa soddaarra taa'u jaan tanaaf jecha namni tokko hogga bultii jaarrate ta duraa warra isaa gartee bakka godhee fi warra isaanii irrattis hin fuudhin warra ifii dhalate irrattis hin fuudhin mana godhee fi odoo hulaa takkallee taate bakki intalti tummataa ol qabattee gammachuun jiraattu gammachuun jaarsa isii tajaajiltu yoo goojoo diqqoo takka kophatti qabatte tanaaf jecha yaa obboleessa keenya wanni sin jennu shari'aa wanni waan kanatti keessirraa dhorkiteef wal muriinsaa fi rakkoo bakka tana keessatti argamtuuf jecha nuti immoo gama keenyaa wanni gartee siif kadhannu rabbii ol ta'erraa intala gartee saalihaa takka tanuma akka ati gorora yaaftuu fi tana ta rabbi sodaattu ta diin qabdu ta amaanaa jabeeysitu ta ilmoon fi diin irratti guddifattu rabbiin keessi haa kennu siin jenna atillee rabbii kadhadhu odoo kadhattuu istikaaraa salaatii rabbii keetiin marihadhu gabroota rabbii nama sassaalihoo ta'anis marihadhu dhalaa akkanaa yoo agartan naa laalaa ji'i insha Allah takkasiituni hin dhalannee jettee yaada gartee gabaabatti hin fudhatin obboleessa keenya. Iyyannaan lammeessaadhaa obboleettii teenye takka lakkoofsi iyyannaa siidhaa galmee 543 akka jettu obboleettiin teenye tuni warruma riqicha sunnaatii beekadha yeruma cufaahu namni fuudhaaf nan gaafanne hin jiru jetti yeroo hundaahu namni fuudhaaf nan gaafanne hangan qabu namni na gaafatu kun cuftinu namuma gartee iimaana hin qabne kaniin ani irraa gammachuu hin qabne akkana jetti kaniin ani gammachuu irraa hin qabne ani immoo akka gammachuu mataa kiyyaatti angoo fi shanyii fi gandaa fi bareedinaa fi koorsii fi kanaa miti wani ani itti gammadu namtichi tokko nama rabbi sodaate addasaa rabbiif lafa kaayu ta'uudha wani ani filadhu gaafa kana duuba nama na gaafatu kana cufaawu waa gaggaafadhee ugaan yaadasaa arke boodaan meedee miitii warra keenya dhaqee manguddoo fudhuuti na gaafadhuun ja'an na gurbaan na biraa deemeetuma achumaan cilee bishaan buutee tahaa natti hin deebi'u kunis wallee waa gariitaniin an gaggaafadhu kanarraa gammachuun qabne fakkaatti ani immoo waan hin isin dhoysuun qabu akka umrii tiyyaatti amata 30 dhaabbadhe amma hamma ammaatti ani dhiiraa waliin agarre halkanii guyyaa wanni an abdii qabu bultii jaarradhee ilmootiyya arku akkanatti namni dhufee narraa deebi'uun kun eegaan dhaladheerraa kunu amata 30 akkanatti heeruma malee taa'uun kuni hedduu na yaachise heeruma dhabuun kiyya hedduu na yaachise waa ana qofaa miti haadha abbaan kiyyalleen akkanumatti na wajjin cinqachaa jiran akkuma aadattuu jedhan
haati guyyaa intaltii harmisii dhaga garagalee yaaddoyti jedhan. Ammoo haadha abbaan kiyya kun akka natti hin baafanne malee akka isaan fudhatanitti naatu namoota dhiiraa kana gaafatu kana haala bareedaan hin simanne jecha bareedaadhaan wajjin haasoyne tanaafi namni cufti sirraa baqataa kanaatu yaada sammuu isaanii keessa jira. Haalli kun duuba an hedduu na yaachisee tanaafiin kara keessan gulufaa dhufee mee maal mala naa gootan jettii obboleettiin teenyitun. Yaa obboleettii teenya intala muslimaa ta duraatii wanni beekuu qabdu. Gurbaan fuudhuun intaltii heerumuun waan shari'aan islaamummaa itti yaaddoytirraa. Odoo heerumni hin jiraanne odoo wal fuudhanii ilmoo lafa kaayuun hin jiraanne ilmoon namaa dachii ol hin baatu bar. Namarraahi namni arkama. Namarraahi namni arkama. Akkuma gurbaa fi intaltii walitti dhufuu fedhan kun walitti dhufan kuni haadha abbaa qabanitti isaanis idduu fiitii ilmoo qabaachuun dirqama. Ammoo fuudha itti yaaddoytee fuuni kuni halkanii guyyaa si yaachisuun imaana qabeenya keetiifi. Sunis maaliif irra hedduu warri gartee lugama isaanii shayxaanni harkaa qabu karaa hulaa sigiggaalummaatti bobbahaa jiran. Ati immoo fuudhatti yaadda'uu keetiif haraamirraa if eeguuf akkuma san akka haate si deeysitti atis deeysee ilmoo argachuudhaaf odoo yeroon sin dabarre kanatti yaadda'uu keetiif bilchala sammuu teetii nama agarsiisa. Sadeeysa ammoo nama gartee kana laalteetuma yookiin qofoo dheerina ajeeysaatti takkaahuu barmeexaa qara yookiin huccuu bargareen kun if cinqeetii huccuu gartee isa qabdu tajoollee gootu if godhee ati bifa gartee islaamuun martii naman gammachiifne shanshalata faaxitti kaayee yookiin dahaba uffatee faa dhufa. Namtichi kuni namuma waa teemuu fi isa waa gorsu dhabuurraa argamuudhaan mala wanni akkanaa kun ati gubbuma kanatti laalcha gubbaa kana cufaa laaltee siigalee namtichi kun iimaanan qabu jettee yaaduun kun dogongora guddaa. Iimaanan qabu jechuunis dogongora murtii kaniin iimaanatti. Iimaanni waan keeysaati. Salaata shanan hin qabu faaji. Ammoo iimaanni waan aqiidaati. Aqiidaa keeysaa namni gubbaa kanaan akkaana islaamummaa shanan qabaate yoonii fi khayrii hojjetu ta'e yoo masgida keeysaa ha mul'atu ta'e nama kan hanga iimaanni isaa iimaana qaba jedhanii darajaa kennaniif. Afreessa ammoo yaadda'uun kee hirriiba dhabuun kee hamma ama soddomiitti hin heerumne jettee rakkachuun kee sammuu qabaachuu keetii fi bilchala qabaachuu keetirraa. Maaliif intalti dhalaa takka yeroo ilmoo argattu qabdi. Yeroo ilmoon arganne qabdi. Akka dhiiraatiin dhiirtii ama dhibbatti illee ilmoo gartee ni dhalti. Takkaahuu ni deessi ni argatti yoo fayyuma qabaatti. Ammoo intalti dhalaa hamma xuriin laguu siidhaa irraa yaatu qabdi. Takka xuriin laguu dhaabbannaan ooyiruun goggoyda jechuudha. Tanaaf jecha nasihaan nuti si yaannu yaa obboleettii teenya ta duraa rabbii keetiin marihadhu istikhaaraa salaati. Namni tokko gartee hoggaanii fi dhufe jarjartee gubbaa laaltee ija akka maleetiin isin laalin takka lammeessa murtiitti kennitee akkanumatti namni kun nama wallaala qabu malee qalbiinsaa wayyaa ta'uun mala yoo gorsa harkate qaceele. Tanaaf jecha jarjarteetiis namarratti murtiin godhin. Ammoo garuutu rabbii kee kadhachuun keessa hoo aakhira halkanii odoo subiinsa laanneen duratti odoo daqiiqaa 15 illee ta'e yeroo san kaatee yeroo gartee rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala samii duniyaatti gabbu'ee gabrootan saati namni rakkoo qabdan namni cinqii qabdan namni beela qabdan waan himachuu feetan yeroon amma kunoo
خدد يرو ربي نمان جوسن ربي خي خدد أكا ربين نما قرتي دين كبو خيبادها كبو خبيشان أوبافتو اللي وجين تيفتو اللي وانيا تيفتو اللي إسا خدمتو اللي أجري إتي أرغتو ربين قرتي سين هذا كبو جنة سديسا ونسيب دام المنا ما خنا لالتا قبا لالتي في الرنفة انبقى تيسين يرو وجينها سويتو لال بلتي والانجارات شو داف وني خرفيتي مالي والرخيص نقل فتمو من جارتك أبدمو مو خريفتي اتنفور ودين ديسا خو مرقى خيتي كوني مرقى خيتي خانا دور مال قافتشوك أبدا إباده أبدا أننا من سلانين هيرو مجيدي دريبه تيمي دريبه خانا قرتي اتيادون خي وان سيفي ألا دير الرتيز برباتي ساتي أفريسا yaanni guddaan kee hoggaa dhiirti si dhufte waa hunda dura gosatamii shanyitamii biyyatamii maal qabdaa koorsii maal fudhattee maal barattee maal kana qabda karaa kanan deemin dura diinii fi haala isaa bareedaa fi salaata shanan irratti wajjin tiifachuu isaa wajjin haasawi shaneessa garuu tagartee irraanfachuu hin qabne yeroon amma nu jirru huni yeroo badiin addunyaa tanarra geeyse sababaa jawwaalaatiin namni badee arra ilmoon amata lamaa fi sadii jawwaala banattee bakka cufa eeguu barattee haalli jiru kun waan badiin faca'uu hoddummattee jirtuuf dhibbarraa dhibbatti nama gartee ka sammuu keessa kaayattee harkachuun ni jabaata nama waa kudhaniif yoo jaalattee shan qabaate shanan sun keessa islaamummaa qulqullii صلاة شنن سيغلي جبي فتشو نما سرت إركني خرب الرت إركتي فرت إركتي سيبول فتو سم فلتشون سرت هاجراتو نوتيس جما خينيا وني غرتي ربي سيغدنو نما غرتي صالح خرب بسوداتو خجارتين تيجتوني أمانة مقالان بني والجالني بلتي وجنجارني جت جئي خياتو خغرتي واتلين نما دلغتو تاتي اتلين اسا غرغرتي وجنجراتو خغرتي عباده ربي جبيسو قنال كني غيا خير ما وهما غاري الرا دغيسو الرا اغرتو ربي سين هذا قبو سين جنة مخينيا ايغا اينا نتانتو تورغرتي ندچ جالالاتي إسين تونيلين أوبليتو متين يراي لكوش أوبليتي تينيا قلمين إسيدا دبشاني في سقلتم أكيد أوبليتين تينيتون أني ربي إنغيرينا تولشيتين غنامان بولتي جاري أمو أسكيستي وانا دون ياتي ساجر وجر تنين إسي جيتشه الريبة دبي نياني اللين نتنغورو هو تكلي جمبتشون قبو سونيس جارسي خيخون أكا إن ندرت تجارتيك أبو سنين بيخ أكا ندرت تفوت اللي نبيخ قروتو إنو خن جارتيك أباتشو توري جارتي ساسا أكا هيخي قبان قبا سنو مرتين إسهيرومي أما ركون تجاقا تجارتي جارسي خياتي تيغيسن انتلتي توني يروج أفاهو خرطي ساتو منخي يبرا ساتو بكمان أن اتأرقمت أكنمني إسي فولان قردتي فولا سيج أفتي ما شاء الله متحجبا قرتيغا مسلمة أجائبا تخرى مسجدا ديم تفكاتي رابطين ايدي بكسنتي هقانا نبرا جيسي jechi isi hirriba na dhorka halkanii guyyaana sodaachifti jechana wogol dhufne waan ilmi namaa irraa rakkatu yoon akkas hin goone yoo akkas hin taane jettee waa akka hangaan ani bultii sana jibbuuf na rakkaa jirti ammoo intaltii tuni jaarsi xiyya akka wanni kun jiru
يرومي كان اتهمي أني بلتين تيناتاتي جار انتلتنا نرى دوركي خرافيتين نرى دوركي أكنان جان أمو إني إسيتنا إفي أربو سنفدو أكانا نرغوتي إسي دبسو سنفدو أمو أنغم خياتي إسا خنر واتكالي بدين إرتي أركين قبو نما هدونا غمتشيسو حال بريدا قبو وان تكان إسرا نتي إرتي ونجي ننكجبي وننغرتي أني دوبا هنغان دين دوتي ركوتنا أوبسيتين بعد تشود النبي مي خراخ مينين فرماني غرتي بلتي تيجتي تنا أكان الرندي غمني فرمات خرا نور الهدات رفي خرا غنان إينا دي فده انتلتي سنيلين جارسخي يسخونيلين وكلين سوما قبادان أكا غرتي دي بساتنا دقي فتني فرماني أنا فتو ربي خيار راخا جيلجيتين إسنت رفي إسنت تقباجتي أبليتين تجتون يا أبليتي تينيا تمسلمة يا أنت الإسلامة تدراتي أتيغرتي ربين أيانا ستولشي نما هالا بريدك أبو خدينك أبو خيبادك أبو أرغتشون خوني وان تقفت تيغرتي إرافي الألانيس في الأجوك أبن نمني تقو خجارتيك أبو جارتي أبو سن هيرمون شريعتي حرامي من حلالي يو إني لغت نما ربي صداتو تهي بيريسا إجابتا إجامرغاتي اللالي خوال كتايسو تهي أمو جارتين ساتا هي خمتي تكوني أتبه قبتو جارتين تيسون جارتين جارسخيتي سون جارتين جارسخيتي سون وني هالكني قويا قرار السيباتي أكا أتي بلتي تنفج آفتي من خنخيسا فيتو أكا قرتي هقو أتي ديمتي جارسي سيدا خوني إسي ديفتو خايو متاسي خنخايتي وني إسين سبر بادوف خبجا جارسي قرتي خيخون قبو حالة بريدا جارسي خيخون قبو إيقوما إسا برا ديمتي أكا نمني التجراتو في شوف أقرتيني جارسي سيدا خبجا إسا برتي تناف جج أتي قربا خنهيرومتي إسا وجين ديما في آنا ولتاتني وجين نياتشا وجين لغا وجين كفلا وجين جراتشون خيسا ديرانان حاسدون مان هنافان إسيت لفتي هنافا شيطانا هنافا حاسدا مالف جارسا خيخاناتو إيغا سيفودي بكا شوفا سيدوبتا أبو جارتينو مان فودي جارتين تيتبودا تنبر تكنا جئي حاسوا ودون تندمتي إسي برغيسخ وهو خانا إسير جارسا فارم ماس إسينيس أتيس جارسخي والجنجراتشون كوني مال إسي غرسيسي سجارسو مكنا كنا خنا أني كميتين إسا والجنجراتشو دبيتو إسي مراجة شيطاني غرتي دبي اتدوي halkanii guyyaa akka isin kararra siibaatu godhe ammoo duuba gaantu gama keenya wanni isin jennu ta duraati gaafa rakkoo kana agarte kan talatana ableen hin barbaadin qatti ittin utaalin qawaata isini wal ijisiisu namni isin dhagahin jaarsa keetitti waan kana agarte himte waan kana narraa qabi narraa dhorki jette himachuu kee aqli qabeenya keeti ammoo inni kuni wahuma garte isalaalu yoo qalbii isaa keessa intalatana garte dhiirti garii jaartiidhaan nama qaceelfachuu fi jaartii lammee isaa fuuti dandeeytii miti yoonii fi mataa isaa keessa qajeellaan intalatanaa jiraatte malee inni isa arkuun fadhu dubbisuun fadhu jettee isarraa deebisuu kana dhiisi waan isa keessa jiru rabbi qofaatu beeka namni tokko nama jaartii isaa irratti roorrisu abba fedhe maantaan odoo obboleettii isaa adaadaa isaatillee ta'ee karaa deehuu danda'uun furmaata godha malee tunis haadhatiyya tunis abootiyya tunis intalatiyya je'ee nama kana bakkatti godhuu qaba malee
inni kuni bar isii dubbisuun fedhu akkana jechuun keessan dogongora guddaa. Lammeessa yoo jaarsi kee calleessa kanatti anin dubbisu ani kana akka ati jettu kanatti kan dubbii tanarraa achi diduuf taate ati karaa warra isaaniitti lammeessa odoo warra keessan hin dhayne abbaa isaatiin gahi. Kunu intalatan ani hin baafne wal didanii addaan yaa'an angurbaan kun lafa jira jechuu dhageenyaan hin heerume. Siigalee duuba tanaaf jecha ittillee himadhee intala tana narraa qabi je'eeni intalti tun halkanii guyyaa gammachuu nuti wajjiin jiraannu tanaaf hinaaftee akkaan ambultii tana keessaa deemu na godhaa jirti. Gurbaan keessanis anin dubbisuu naan ja'a kun ani siggaba deebisaan sirraa eeggadha jii abbattiin. Sadeessa yoo gartee karaa warra isaatiin furmaanin arkamin dubbiitee karaa warra keeysaniitiin gahuun dirqama. Afreessa furmaanni afreessaadha. Furmaanni afreessaa abbaan mana keetis wajjin dhaabbatee abbaan keessi wajjin dhaabbatee takkaa'u adeerri kee takkaa'u baleessi kee warri jiru karaa mana murtii shari'aatti feetu karaa mana boolisiitti bakku karuma fedhettu haa ta'u intala tana ani lubbuutiyyaan irraa if sodaadhe yeroo cufa bifa kanaan karaarra naabaati akka waata karraan barbaadu akka maqaa kiyyanan kaafne akka nan dubbifne kana wani ani irraa barbaadu jettee jaarsa keetii wajjiin abbaa keetii wajjiin warra keeysanii wajjiin dubbiitee ol fudhachuun mirga keetii. Shaneessa wanni siif himnu intalti dhalaa takka gartee uga rabbiin haala amala kenneef dhiira gartee ni qabatti. Rabbiin haala bareedaa sii kennuuf akka ati jaarsa kee kanatti qabattee jirtu agarraan intalti tuni hinaafan si eegalte. Duuba mo'ati sababaas godha rabbii kee kadhu halkanii guyyaa. Rabbiin intala tana isuma gartee bultii gadhiiftee baate tana ka isii butu butiinsi halaali jechuu xiyyaa miti kadafee sirraa bakkatti godhu bultii jaarsisee siigalee jaarsa gartee duraan kabajaasaa wallaalte kana kanuma isa caalu rabbiin haa kennuufi yaa rabbiin tala tana addaan nu qabi akka nu jidduu dhiinin buune ji'iti rabbi kee kadhadhu rabbiin keessi wajjin dhaabbataa siin jenna yaa obbaleetii ta'e. Walumaa galattu deebisaan isiniif qabnu arraaf hangana hanga gartee bal'inaa walitti deebinu. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Maasha Allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa Dr. Luwaa'ul Islaam rabbiin isinirraa haa jaalatu beekumsarraan beekumsa isinii haa dabalu isiniin jenna. Eegaan kabajamtoota dhageeffattoota keenya obboleewwan keenya Falastiinitti miidhamaa jiraniif isin hundi bakkuma jirtanitti du'aa gochuun irraanfatinaa. Rabbiin tumsa isaatiin isaan haa dhaqqabu. Rabbiin tola isaatiin irra isaan haa aansu. Dhihootti nasri islaamummaa nu agarsiisu jecha sagantaa teenya tan har'aaf qopheeffanne asumarratti goolabna. Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaya rabbi keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. نور الهدى صورة قلبي مسلمة